n'ubumenyi TV. Ndabasuhuza kandi bahikaje makuru yacu ya mu gitondo ku bumenyi TV. Kankomeze mbifurize amahoro aho muherereye hose. Amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, no guhera isa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri uyu wa gatandatu hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi, umunsi umaze imyaka 16 wizihizwa mu Rwanda, bitangijwe na Marie Claudine Mukamabano. Umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi twebwe nka Kukindiho muri Kukindiho Wide Exist Foundation twawizihije kubera ko dukunda amahoro, dukunda gusakaza amahoro kandi tuzi agaciro k'amahoro nk'Abanyarwanda, by'umwihariko nkanjye wacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Nzi iyo nta mahoro ahari uburyo umuntu aba mu mibabaro. So twizihije umunsi w'amahoro rero kubera ko muri gahunda zacu tugomba gusakaza amahoro ku isi, amahoro mu bantu duturanye, amahoro mu byo dukora, no kugira amahoro mu myumvire yacu kugira ngo twiteze imbere, amahoro ku giti cy'umuntu. Uyu munsi rero mu biganiro twagize kuri Zoom byo kwimakaza umuco w'amahoro, twari dufite abantu twaganiraga cyangwa se abantu twashimiye kubera ibikorwa byiza by'indengakamere bakoze nk'abantu. Twabahaye award twise Peace Champion, abatsinzi b'amahoro cyangwa se abasakaza amahoro, harimo Seri Makire, umucika ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Seri Makire mu buhamya bwe yatanze yavuze ko yahungiye muri Saint Paul, akava muri Saint Paul hari ibice bitandukanye yagiye ajyamo, ahantu yagiye ahungira. Noneho avuga ko muri Jenoside we Imana yayibajije icyo agomba gukora, none Imana ikamubwira ngo rekeraho kurira, humuriza abantu banjye. Misiyo yo guhumuriza abantu, yo kwigisha kubabarira, yo kubabarira we ku giti cye yayihawe mu gihe cya Jenoside iri kuba. None se niba Imana yaramusabye guhumuriza magingo aya kuva muri 1994, ahumuriza te? Ayo mahoro ayatanga te aho atuye? Seri Makire atanga amahoro aho atuye, yigisha abacitse ku icumu kubabarira. Afite na organisation yitwa Esperance, aho yigisha imiryango kubana neza, birinda amakimbirane cyangwa se kubafasha kwirinda amakimbirane kugira ngo abana babyaye babeho neza. So afite organisation afashirizamo iyo miryango. Ariko se nkawe by'umwihariko Mukamabano, mbwira amahoro kuri wowe, urambwira uti jyewe ndi umucikacumu, ariko se amahoro kuri wowe uyiyumvamo ute, uyatanga ute, wumva uri umunyamahoro ku rugero rungana iki? Ngende umunyamahoro ku rugero rurenze 100%. Nkunda amahoro, nkunda ibyishimo, nkunda urukundo, kubera ko mbihabwa na Yezu tuvoma mutajya bikama. Uburyo nyatanga uretse kubabarira, narababariye abantu banyiciye. Uburyo nyatanga mu buzima bwanjye bwa buri munsi mbanza nkayisakazamo, noneho nkayafashisha abandi, gutega amatwi abafite ibibazo kugira ngo mbagire inama. By'umwihariko muri Kukindiho nashinze mfashijwe n'Umwuka Wera, tudufasha abana b'imfubyi, turira abana amashuri bagize ibibazo, dufasha abagore batawe n'abagabo babo tubahumuriza kandi tubaha amafaranga yo kwihangira imirimo, ndetse n'imfubyi zifite ububasha bwo kwihangira imirimo nabo tubaha inguzanyo dukuye muri banki y'imfubyi. So nsakaza amahoro, mfasha abantu batandukanye mu bikorwa byo kwiteza imbere no guhumuriza abandi baba benda kwiyahura. Abo bantu mukorana muri Kukindiho mu Rwanda batuye mu turere dutandukanye, mu mirenge itandukanye, mu tugari dutandukanye, mu midugudu itandukanye, amahoro bo bayasakaza bate muri bagenzi babo? Amahoro nabo bayasakaza bagendera ku ngingo za Kukindiho, kubana neza, kwirinda amakimbirane, ndetse no gufasha abantu bakoresheje imbuga nkoranyambaga, babafasha kwibyaramo ibisubizo by'ibibazo bafite mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nabo bahumuriza abandi. Kumbwira ko ufite amahoro menshi ukayaha n'abandi, ubu nkubwiye nti nanjye mpakuru ayo mahoro yawe wampaho?
nagwaho cyane. Cya mbere ni ukumenya ko uriho Imana igufitiye umugambi urenze ubukeka. Icya kabiri ni ukugufasha kwishakamo ibyishimo duhereye ku byo ushoboye no ku byo ukunda. Icya gatatu tukakwereka inzira zo kugira ngo ugere ku byo wifuza kugeraho nta ngingimira, nta bibazo ufite mu myumvire y'uko udashobora kubigeraho. Marie Claudine Mukamabano, wakoze cyane ku bw'aka kanya uhaye. Koze namwe muvandimwe Venuste, Uwiteka abahe umugisha. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abadepite bo ku rwego rw'igihugu bahagarariye intara zo mu burasirazuba barasaba Perezida Felix Antoine Tshisekedi gukuraho ubutegetsi bwa gisirikare no gusubizaho ubwa gisivile. Inkuru irambuye Jimmy Shukrani Bakomera. Izi ntumwa za rubanda zatanze icyo cyifuzo mu gihe cyo gusoza inama idasanzwe y'inteko nshinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu yabereye Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nteko nshinga amategeko yari imaze kwanzura ko ubuyobozi bwa gisirikare bukomeza ku nshuro ya 37 mu ntara zo mu burasirazuba ubu zicyugarijwe n'umutekano muke. Ubwo abadepite bagize inteko nshinga amategeko batoranye itegeko ryo gukomeza ku buyobozi bwa gisirikare, abadepite bo mu ntara ya Kivu ya ruguru, Kivu y'epfo na Ituri birinze kwerekana uruhande baherereyemo. Nyuma umubare munini wabo wemeza ko abasirikare bagomba gukurwa ku buyobozi bw'izo ntara. Aba badepite baranenga cyane gukomeza ku buyobozi bwa gisirikare, babushinja ko bwananiwe akazi kabwo kuva bwatangira kuyobora Kivu ya ruguru na Ituri. Uyu ni Depite Willy Mishiki watowe n'abaturage ba teritwari ya Walikale. L'état de siège a démontré ses limites. Ubuyobozi bwa gisirikare bwerekanye neza aho buhagaze, bweretse abaturage bacu natwe ubwacu ko budashobora na rimwe kugarura amahoro n'umutekano muri Kivu ya ruguru, Ituri ndetse n'ahandi. Twebwe ntabwo twatowe n'abaturage ngo tuze kwicara ahangaha, ahubwo ibyo abaturage badutumye nibyo dukora. Ubu ngubu icyo tuvuga ni uko ubuyobozi bwa gisirikare bwavaho. Nimba umukuru w'igihugu n'abandi badashaka kutwumva, tuzahitamo kuva hano muri Kinshasa dusubire iwacu kwirwanaho. Aba badepite barashinja kandi ubuyobozi bwa Kinshasa gufata ikibazo cyo mu burasirazuba bw'igihugu nk'aho kidahari mu gihe abaturage bakomeje gupfa abandi bahunga. Justin Bidakwira, umudepite ukomoka mu ntara Kivu y'epfo, yumvikanisha ko ibi bitagakwiye kugera aho bigeze. Icyo dushaka kubabwira ni uko udashobora kuvura umurwayi utaramubaza aho aribwa. Uburwayi turwaye ni uko umutekano muke ukomeje kugaragara mu bice byacu. Impamvu tudashaka ubuyobozi bwa gisirikare ni nyinshi, kandi impamvu nyamukuru ni umutekano muke. Ubu ngubu ufashe iyi mikoro yawe ukajya mu mujyi wa Goma, Ituri n'ahandi za Walikale ukabaza abaturage nimba bashaka ko ubuyobozi bwa gisirikare bukomeza, 100% bose bazakubwira ko batabushaka. Abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bo baranenga bikomeye cyane n'abadepite bo mu burasirazuba. Kuri bo ibivugwa n'izi ntumwa za rubanda ni inkinamico. Maître Wilson Twitegure wo mu ishyaka Ensemble pour la République aragira ati, tubona ibi by'abadepite bacu bakora ari inyinamucyo, bibutse kwiyororosa bwakeye. Bagombwa kubikora mbere, babonye yuko wenda inyungu bari bafitemo zishize, none bari gupresa guverinoma ngikureho etat de siège. Bayisizeho kubera iki? Saba depite bashiraho etat de siège, ngewe mbibona yuko ari distraction yo bashira mu baturage. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo nabo ntibahuza imvugo ku kibazo cy'ubuyobozi bwa gisirikare bwashyizweho na Perezida Tshisekedi. Kuri bwana Kirimari Kamali, umuturage wo mu teritwari ya Rucuru, abasirikare bananiwe kuyobora iyi ntara. Tukaba twasaba natwe nk'abaturage bo muri Rucuru ko guverinoma yashiraho ukuboko kugira ngo etat de siège iveho. Kuva yajaho na amahoro twari twabona nta haki. Dusaba ko leta y'igihugu yareba ikikora, nyine tukabona igisubizo kuri icyo kibazo. Kugeza ubu ubuyobozi bw'abasirikare bumaze imyaka 3 mu ntara ya Kivu ya ruguru na Ituri. Abaturage n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu muri Kivu ya ruguru bumvikanye inshuro nyinshi bavuga ko ntacyo bwabagejejeho. Jimmy Shukrani Bakomera, Ubumenyi TV.